Kantor Kapatisi TV. Puli MBBS ha India ne Shabar ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines bat kiwe de kiri. Kidi kitop medical colleges bat ru ha kador babiang. Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kasor karjalak la penmi ikajing pemanaban itu. Iki katuk ani gijaka hasor Shillong kum ki on street parking baki no street parking. Bat nalo kata laburu ikador keban Treikam nadu kesitrek Nailar. Kadi temu kolong kum shibenta kajing persang jong sorkar ban pinduna ikajing dheng kali kebajur bat ban perking ikajing outdoor tam haba penyeng kali. Ya kadi pembena on sepen Treikam haki zone ki bahap hapo ki traffic branch beper bikin thop yaka sadar madan reting laban molai renja lumding jri balat umkra shosho kadi pemena kalawan hadin berkatanat penroisor kelapen mi pajba yaka migelai parking policy for urban areas arajar arpusan yaka belatmu ban berking baban penyat bet yaka jing penyeng kali haka jaka sor nakadaw kajing dheng kali kabajur hakaleng kasor Shillong. Kajing pembena belapin mi da Commissioner and Secretary Ketanan Urban Affairs u Dr. Vijay Kumar haka apundo truk ujulio kalaong yaki thok arshaka on o hakador arpautingka bat saw pautingka nakabenta ki kali saw shaka yak bepenyeng harut surok nakabenta shikenta kata hakijaka bakham thanemha kadi kethet bat hakijaka bakham kinja kadi kethet labu dor khasantingka nakabenta ki thok arshaka bat lai pautingka yaki kali saw shaka. Katanak kala tharu iki nyot liga zonal task force balakle do additional district magistrate nakabentaban Treikam yakurukam penbet yaki jaka yang kali. Degajinga sulok baka public works department baki dor bashnong ke zonal task force kala itu iki jaka ban penyeng yaki kali harut surak. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen. From soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello Meghalaya. Your story starts here.